Dobrodošli u meditaciju za oslobađanje od anksioznosti. Udobno se smestite, ruke i noge da nisu prekrštene, leđa prava. I sada duboki udah i izdah. I sada zatvorite oči i zamislite odmah da prostorija u kojoj se nalazite je najsigurnije mesto na svetu. Prostorija u kojoj se nalazite je mesto sa najvećim mirom koje možete pronaći u čitavom svetu. Izvan zidova prostorije u kojoj se nalazite ostavili ste sve brige, sve što vas pritiska, sve što vas brine, sve što vas proganja, sve obaveze, sva osjećanja koje vam ne služe su izvan zidova prostorije u kojoj se sada nalazite. I sada fokus stavite na svoje srce. Potpuno fokus prebacite na svoje srce. Svu energiju koju imate zamislite da fokusirate na svoje srce. I sada zamislite i osjetite kako se vaše srce puni tim divnim osjećajem da ste na sigurnom, zaštićeni. Osjetite sada. Vaše srce se puni tim osjećajem. Osjetite ga sada. Kako biste se osjetili da se vaše srce sada puni tim osjećajem da ste na sigurnom, bezbedni, zaštićeni. Sve je u redu. Punite vaše srce kao da vidite kazaljku koja puni vaše srce divnim osjećajem da ste na sigurnom. Osjetite sada 20% sigurni, zaštićeni, 30%, 40% osjećate se sigurno, zaštićeno, bezbedno, 50%, 60%, još više punite svoje srce tim divnim osjećajem da ste na sigurnom. 70%, sigurni ste, osjetite to. 90%, 100% osjećate se sigurno, zaštićeno, na sigurnom, sve je u redu. Zamislite, osjetite kako biste se osjetili da se osjećate 100% sigurno i zaštićeno. I sada fokus na srcu i osjetite kako biste se osjetili da verujete da ste sposobni da se nosite sa bilo kojim životnim situacijama. Sposobni ste, vi to možete. Kako biste se osjetili da osjećate i znate da ste sposobni da se nosite sa bilo kojim životnim situacijama. Vi to možete. Hajde, osjetite u svom srcu taj osjećaj. Kako biste osjetili taj osjećaj kada biste znali i osjetili u svom srcu da vi to možete? Koja god životna situacija da dođe na vaš put, vi možete da se nosite sa tom situacijom. Korak po korak, lagano, sposobni ste. Osjetite sada taj osjećaj u punini. Napunite svoje srce tim divnim osjećajem. Vi to možete, sposobni ste. I sada zadržite
taj divan osjećaj da ste sigurni i sposobni. I lagano vratite svest u prostoriju u kojoj se nalazite. Promrdajte prstima na rukama i nogama i lagano otvorite oči i duboko udahnite i izdahnite.